widział nastavnili, menešojani Luka, Platon, Kire, Mitrei, Eunemiš, Ivan, Sergei. Todeni mene sidži čužanšiktin Šomajev Sergei, a kđi mijan oficialni amune Gabov Sergei Ivanović. Văralem că dolem izdirt mijan jona jitčema vili čiljaj dvršenj, sues nam imi vărin olen. Juraed vili õšinjulej volas i šela saraje pyralas, a kõčitsia tõbid vili kotrale õšinjul. Mjet metša vărališnas vili mijan djed, Eunemiš. No i ajnim mijan Eunemiš Vanja, Ivan Mikhailovich Gabov, Žekolčis je vărnas păjošuni i olisvek. Una vištale mjas i bajtelen djert koli, no stav se stojiša gaško ne pomnit, no otik toriliškos ja jona vištavne. Sues nam i ta jitčema i văralem, kad i sečem bur vărališlen jortkut, kđi pon, văralan pon. Mijan văli sečem škyčoni njolšin ma. Tužiken văli se šoni ponse, ze ujit tuša i silen šin vălastože vălte, i kuk je ritčut. Njolšin ma en šoni se pe bur ponis. Õtšid bajte munas tõvnas võre, urkõini, vetlas lunteri šormistšas nende pemdini zavõitas, no ponis barana kodas kuutas. Bajte se šan palaznin pemidninda, šorninda, gortinin kolamundi. Koraseške ponte da poni dozulok, no sički se ponte gilitšas gorte. Mõdasu nas voitšetšas da bavõr munasetšikite kõni ponis kolis. Ma loktas i ponis zev džuđit kos dorin, voise se kollalama, džonjas turunse, lõmse taljalama, južmeman lõnmis. A puilas võrkain, rõš. Aie boštas piščali lüjasse. I vajas gorte, zev džuđit rõš, ja se liš kuse pomnitam. Vot tačem tarveli.